pozdrav ekipa. Danas smo, kao što smo najavili, idemo sada u centar Zenice. Evo nas upravo ovdje na kružnom toku. Ovo je ulaz žene, ali tako? Jeste, ovo je ulaz, znači iz Sarajeva. Iz pravca Sarajeva, tako. I sad ćemo mi fino malo danas da protegnemo noge, pošto smo juče dobro trenirali, išli smo ni 200 metara prema onom Slavku Jaska. Sad ćemo vidjeti koliko je fizički spreman. Sad ćemo vidjeti koliko smo fizički spremni. I krenuli smo ovdje, bukvalno od početka samog, je li tako? Jeste, ovo je ulaz sami iz Redaktora u Zenicu. I idemo sada kroz grad. To je japanski park. Japanski park. Sad mi idemo šetalištem pored rijeke Bosni. Evo upravo gledamo tamo s druge strane Adu. Znači rijeka Bosna je oko 280 km duga rijeka. Između ostalog, evo protiče kroz Zenicu, protiče kroz Maglaj, Doboj i kod Bosanskog Šamca se ulijeva u rijeku Savu. Ima dosta restorana, prošli smo restoran Ušće, ovo je restoran Nada. Dole si ti sjedio neki dan, jel, restoran Majda, tako? S druge strane. Ovdje je stvarno lijepo. Vidim, evo zasađeni su i nova stabla. I to kad izraste bit će baš prelijepo. Biće lijep hlad. Ima i barova. Znači preko puta je bulevar koji ide kroz cijelu Zenicu do zadnjeg stambenog naselja Blatuša. Vidite kako ovo prelijep prizor. Ovdje je baš prelijepo. A tamo u daljini nam se vidi zgrada koja se zove Lamela, je li tako? I to je, ja sam nedavno čitao, bila najveća zgrada u Bosni i Hercegovini do prije rata. Najviša zgrada, evo, stambena zgrada. I onda su se sada... Dobro, avaz je više, avaz je ono više. Avaz je više, a za čini se za kantine. Dobro, sad ima u Sarajevu još nekih zgrada, nije stambena. Avaz je 172 metra visina. I najveća je u BiH, možda i šire. Međutim ima Bosmal koji je veći od Lamela. U Mostaru ima zgrada koja se zove Mostarka. I gledao sam, ona je 6 ili 7 metara niža od Lamela. Da. Jedva sam našao taj podatak, ali sam ga iskopao, jedno 6-7 metara je niža od Lamela. Evo ga, mi se približavamo kraju šetnice. Tu je sat. Ovo je samo pola šetnice, ovo je dio šetnice. Ja, sada ide kroz Kamberovića, jel tako? Kroz Kamberovića polje ide, odavde počinje Kamberović polje, da. Skroz do... Ovaj most baš lijep, baš prije. Kako se zove ovaj most? Visječni. Visječni, pješački most. A samo pješački? Aha. I sada on ide tamo preko mosta, ide se u staru čaršiju, tako? Jes, vodi staru čaršiju. U duše vodi prvo na bulevar. Evo tamo vidimo ono kineski zid, jel tako? Da. Kineski zid, pa se mora kroz staru čaršiju. Da. Sad u ovaj kompleks islamski se... To je novo što se pravi. Davno je počelo se pravi neki lijeve 6. čini se godine. Prvi temelj udarani, to je malo bilo stalo, sad se to pokrenulo. I planiraju do kraja godine, čini se da svi da se stavi u funkciju. Dobro, sad ćemo mi ispod mosta i gore na most. Kamberovića polje je prelijepa jedna livada, jel tako, kako ću je nazvati, jedan park. Park, ogroman park, sa dosta sadržaja i dječjih sportskih sadržaja. Obično bude tu Luna park, znači koji dolazi otprilike na sredini Kamberovac polja, oni prosto svoje šatore i svoje sadržaje zabavne. To je ogromno. Mislim da je to
jedinstven park koji je smješten u samoj gradskoj jezgri. Da, bukvalno u centru. Površine i prostorije. Pravo je gradska arena. Gradska arena, iza nje je atletski stadion. Možeš ti slobodno. Samo vi, izvolite. Atletski stadion je iza sa A i B terenom za održavanje fudbala, ragbija. I ragbija? Tako, ragbija. Ja imate vi ragbi ekipu ovdje, a reprezentacija više? Sad mi idemo. Obično znači, ima svoje utakmice na tom stadionu. Evo, lijepa Sahat kula. Baš lijepo. Kasni sat vremena, nije pomireno ovo ljetno, je tako, računanje? Ovaj desni. Ali zato opet nije... Desni je dobar, lijevi ne valja. A ovaj ne valja, ali kao? Lijevi će morat se resivati. A sačka, onaj tamo pokazuje 10 i 20, a ovaj je 11 i 20, tako? A onaj moraju se sinhronizovati nekako. Ili da nisu ovo vremena, na primjer u New Yorku, u Washingtonu, u Tokiju i u Bosni. A mi idemo dalje preko pješačkog mosta. Znači, mi smo sada na bulevaru. Bulevar Kulna Bana. Znači, Zenica je jako važna. I mnogo se spominje Kulin Ban i Bilno polje, jel tako? I ono izaslanstvo Papino, kad je dolazio ovdje na Bilnom polju, da vidi jesu ovdje još pa tereni. Pa kad je, jel to Kulin Ban, kad je rekao, mi smo prihvatili smo katoličanstvo. 1189. Jest. Tako da se taj zaslanik Papin vratio, međutim Kulin Ban je slagao i nastavio svoju paterensku, bogumilsku vjeru. Ova kuća je jako zanimljiva. Hadži Mazića kuća. Prelijepa kuća. Prelijepa kuća iz osmanskog perioda. Ovo je bila medresa. Dobro. I ovo je jedna meni od najljepših džamija zbog svog eksterijera, interijera. Unutra još ljepša. Sada možda neću imati priliku da je obiđemo, ali pogledajte kako je to lijepo. Znači, interijer radio. Podivući zemčki. Umjetnik naučni. Prezir. Po ovom tarihu iznad vrata, znači, džamija je pravljena između 1703. i 1730. godine. U Zenici je bila velika poplava 1869. i džamija je bila devastirana, bila je uništena, pa se ponovo obnovila 1879. godine. Pa je kasnije još imala neke restauracija, pa 1900 i neke, ne mogu se sjetiti, imala još jednu restauraciju. I ovo je sad najnovija restauracija koja se desila bukvalno nije davno, nekoliko godina, sad prelijepo izgleda. Prelijepa džamija. A mi idemo dalje. Naš put nastavljamo ovdje prema Staroj čaršiji. Mi smo zapravo na ulazu u Staru čaršiju, ili ćemo tu da. Evo još jedno Hadži Mazića kuća. Ja, to žuti u muzej grada Zenice. Izgrađena je u 19. stoljeću, najvjerojatnije 1835. godine. Sada je tu Medžlis islamske zajednice. Ovo je muftijstvo. A muftijstvo? Muftijstvo, Medžlis islamske zajednice ispod. Aha, to u nekadašnjoj medresi. Ok. Konjsku česmu kažu, ne smiješ proći, pa reći konjsku česmu, ali sve napiši.
Znači ovo je konjska česma. Jeste, ovo je naša. Pa hoćemo se napiti. Hoćemo se napiti. Ajde. Evo ovdje je lijepo staro čaši, ovo lipe iznad daju hlad. I lijepo i ugodno sjediti, čak i ovim ljetnim, vrelim danima. Jedna, dobar dan, jedna usvoje. Nije nijedno. Samo kila. Evo ovo je zanimljivo sa ovim šarenim fasadama, odnosno svaka kuća ima svoju boju. Ovdje su ovi zanimljivi murali, znači ovo su sve igrači Čelka, tako. Senad Brkić, Jasmin Hajduk, Mehmet Buza, Fadel Tralić, Alojz Renić, Josip Lalić, Mujo Mujkić. Fantastično, dobro urađeni murali. A mi idemo dalje. Prema sa strane na grb, na trg Alije Izetbegovića. Na trg Alije Izetbegovića. A ovo ispred je sinagoga, ja mislim, tako? Nekada muzej, sad samo sinagoga. Nekada muzej i sinagoga. Aha, samo sinagoga, okej. Sad mi idemo prema sinagogi. Znači, priča što tiče Jevreja u Bosni i Hercegovini je to da su oni Jevreji koji su protjerani iz Španije i Portugala u 16. stoljeću, da je jedan dio došao i u Bosnu i Hercegovinu. Tako je, govori se u Zencu da je došao njih oko 300, a ova sinagoga je napravljena 1903. godine. Jevrijska opština u Zenci. Evo ga. Jest, evo sinagoga. Izrađena u pseudo-maruskom stilu 1903. godine. Do 1941. je zgrada bila u funkciji vjerskog objekta, od 1968. zgrada muzeja Zenici. Ovaj stečak je veoma zanimljiv, zato što je s jedne strane križ, i ovo meni više liči na mač. Ovo meni više liči na mač i na križ, a s druge strane je polumjesec. Veoma zanimljiv, unikatan stečak. Mi dalje nastavljamo korzom. Evo kroz ovaj prolaz, znači s korza, dolazimo do prekrasne pijace. Koja je pod krovom, tako da ništa nije u ruce, može se lijepo obaviti kupovina. Nedjeljom manje ljudi ima, vidim da ima dosta praznih, a srijeda i subota je znači pijačni dan. Baš lijepa pijaca, prelijepa. Pijacu smo vidjeli, nastavlja naš put dalje, molim. Sad ovo kad bi išli pravo izašli bi na Crno, znači izašli na GGM. Ok. A mi ćemo ići desno. Mi ćemo desno ići prema bulevaru. Prema gimnaziji pa prema. Nije gimnazija po Mostaru, ali lijepo. Vratili smo se na bulevar. Ovo dole je
Biciklistička staza, ali tako? A biciklistička staza je cijelim dijelom Drvara. I ovdje? Što je označeno. Da, da. To je malo modifikovano bilo. Da. Zato što nije na dovoljno prostor. Nije po nekim standardima kako bi trebalo da budu, ali eto. Dobro je, važno je da je ima. Koristi se. Koristi. Ovaj dio je samo kratki, jedan dio. Ovdje. Eno i natpis na mostu. Irma volim te. Taj mogu pročitati. Smiješ još jednom to reći? Da te samo tako. Ne smijem više, nego to mislim natpise čitam. Ima i još nekako volim te. 3 natpise. A ovo je ljubavni most. Pa ja. Ma dobro, Evo nas došli smo do kružnog toka. Evo vam lamela ispred nas. Ljubavni most desno, sad ćemo mi preko tog ljubavnog mosta. Ovamo je put. Vidio sam tamo crkva jedna, kako se zove crkva? Sveti Pavao. Jes, vidim se, znači desno ovdje između. Aha. Sudske policije, općinskog suda. I desno i dođe se do njih. Znaš šta mi je baš lijepo, što su mostovi baš lijepo okićeni ovim cvijećem. I pravi užitak prelaziti preko ovih mostova. Baš pravi užitak. Ja vidio sam da skoro svaki most ovo ima. To je dio projekta, to je novog sazva. Prelijepo. A ovamo je, znači, poznati stadion Bilno polje. Možda i najpoznatiji u BiH, ne želeći uvrijediti sada ni Koševo, ni Grbavicu. A boga mi ni Vrapčiće, ali zbog reprezentacije BiH. Jer ovdje je reprezentacija igrala 90%, tako je, Zmajevo gnijezdo. 90% svojih utakmica igrala na Bilnom polju. Evo sad prešli smo most. Šta je ovođeno sada ovdje? Ovo je kompleks sportskih terena na Kamberovača polju, koji je u sklopu održavanja u gradske areni. Znači ovdje ima i košarka, i tenis, i nogomet. Teniski teren, košarkaški, malo nogometni teren, pucatski teren, odbojkaški teren, znači tamo je glavnog tenskog terena, ima odbojkaški teren. Sve je na betonu, osim i tenskih terena koji su na štaci. Ali jako iskoristivo i svaki dan, evo kad su ljetni period, znači to iza 6 za popodnevni sat je to puno, se. Znači dok se ne svrkne. Odlično. Jedno pitanje, Džema. Čuo sam da ovdje ima jedna poznata trafika, mislim, mi to ne igramo, ne zanima nas, ali zanimljiva je priča. Ima poznata trafika i kad kupiš tiket ovdje, tu se jako često su ljudi dobivali, je to ono što ostružu pa dobiju, ili kako je to? To je BiH Lutrija. Ja, BiH Lutrija. Lutrija se pretplatila na tu trafiku Aska Borča. Aska Borča, jes. Iza internacionala, znači iza ovog internacionala preko rijeke u Bosni. Poznata čuvena trafika ulica Aska Borča. Ta ulica je postala... Puno para s njom. Pa ja znam sigurno za 3-4 velika, za 3-4 velika iznosa ljudi što su dobili, ali kupujući na toj trafici. Kupujući na toj trafici, jeste. A to je baš onako malo zanimljivo je. Da je baš na toj trafici da toliki iznosi. Pa je zanimljivo. I kod mene se uči. I brece. Babo je dobio. Jel? Babo je dobio, jeste. A ušutio se. Babo je dobio. Šutio se. Dobio je ušutio se, jeste. Dobio, napravio kuću, auto i ušutio se. Dobro je to. Neke pare uspio da dobije tu. Tu su redovi veliki, ali tako kad se kupuje? Pa jesu, redovi su bili veliki, sad je to već mnogo spavno. Malo, vjerovatno nije odavno niko dobio. Prebačeno u drugu trafiku. Više, to je znači bilo samo vezano za bingo. Aha. Znači vezano za bingo. Ja ne znam ni šta si igrao, ali samo znam da su tu ljudi dobivali. TV bingo, jeste. Babo jednom posjetiteljica dobio na žutom listiću. Svi su bili prodavali. A poslije toga je Zadađe otišao kao SMS igrač.
da izvuče nagradu, izvuku je 17, preko 17.000 maraka. O, dobri je trafik, kamo se vrati. Preko 17.000 maraka izvuku, sjećam se, gledao sam na te. I kažem, poslije im priča, ja ne znam je li jedna ili dvije probe prije bilo. I na istom broju nadvice je bilo, na istom broju isti iznos i na premijeri, odnosno na tom glavnom dijelu kad se snimalo, opet vicu izvučio, opet isti iznos od 17.000 nešto. O čovječe. Tako da obradovo dađu pravo. A dađe isto njega obradovo. Ljubav je to. Ljubav je to. Nema šta. Sad smo ušli u tržni centar, kako zove ovaj tržni centar? Džananović. I mi tražimo nešto sada popijemo, pošto smo hodali kroz Zenicu 2 sata. Pa da odemo nešto da popijemo. Nešto zdravo, jel tako? Liječemo kolu, ne da nam Ronaldo kolu. Zdravo dajte mi neki sok. Ja, nešto zdravo popijemo. Zdravo da nešto popijemo. Uđemo u prodavnicu, kažemo zdravo. Dajte nam nešto da popijemo. Ali sad ja kolu ne smijem. Bilo ona tebe. Ne, Ronaldo rekao ne smijem, ja neću piti. Uzet ću neki sok od naranđe. Ajde vidimo šta možemo naći. Evo nas, uzeli smo nešto zdravo da popijemo. Mislim, ja sam uzeo zdravo. Palpi. Zdravo, treba mi sok. Ovaj gospodin uzeo zdravo za muškarce, Šveps. Sad se mi nalazimo na ovoj ne betonskoj šetnici, jel tako, travnatoj. Idemo dole prema Adi, hoće Džena da mi pokaže Adu. Odnosno Ada u prijevodu znači riječno ostrvo, a ovo bi trebalo biti baš fino, jel tako? Sad je pokošeno. Pokošeno, lijepo, nema zmija, valjda. Pa da vidimo. A sad zmija, vidjet ćemo. Nemoj mi to zmija, nema seruma nigdje. Nemoj mi sada. A eto piješ palpi. Pa palpi će me izvući. Kad sad mi da dođemo dalje, moram ići ispod ovoga mosta. Će prijeći. Da, i ovdje. Znači ovo je drveni most, ali nije drveni most, nego se zove drveni most, a dobio naziv po ovom starom drvenom mostu koji je bio, ja vidite, možete naći još ove stubove starog drvenog mosta. A sad mi idemo na Adu. Evo da se ispod mosta i evo nas na Adi. Evo ovdje kao što vidite ima izletnika i roštilja se. Uglavnom ima hladovine, centralni dio je otvoren. A sve po obrobima Ade su velika stabla i debela hladovina. Jedno jako lijepo mjesto. Jako lijepo ovdje se Dženo i okupat malo. Predivno mjesto. Dženo, koliko smo obišli danas kilometara? Ajde provjeri. Računa 6,6 km. To je dovoljno za jednu ovako finu reportažu. Dženo, hvala ti velika. Bakšiš ćeš dobiti. Ostavi samo podatke u režiji i bit će ti isplaćeno. S kamatama će biti. PDV ćeš morat raditi. S kamatama. Ako će i režiji ostaviti, onda je to s kamatama. Režije plaćaš. Hvala ti Dženo što si me proveo kroz Zenicu. Pa ako Bog da budem i ti kod nas dođi, pa ćemo i tamo praviti nešto snimati. Eto, hvala ti, a i vama hvala. I hvala na gledanju i do nekog narednog videa.